U rubrici Književnost i umetnost lista Politika od 21. septembra 1905. godine možemo pročitati: zauzeti našom dnevnom politikom i zbunjeni našim neuspešnim partizanstvom, umalo te ne propustismo obeležiti jednu prijatnu i veoma korisnu pojavu u našem umetničkom svetu. Bez ikakve prethodne reklame i vašarskog objavljivanja došao je u našu sredinu skromni radnik, stručnjak, naš brat Dalmatinac, gospodin Karlo Inkiostro Medenjak, dekoracioni slikar, da nam na delu pokaže i očigledno predstavi šta je sve umetnost u stanju da učini od prostih, ali solidnih narodnih ornamentskih motiva koji su još održali svoje čisto narodnosno obeležje, a u nekoliko i svoje istočnjačko poreklo. Tekst se odnosio na umetnika i predavača, pomalo i teoretičara, kojeg danas poznajemo kao Dragutina Inkiostrija Medenjaka, čiji se značaj prevashodno ogleda u oblasti primenjene umetnosti i u tome što je najširoj javnosti približio stav da se ne može prenebregnuti i zaboraviti sopstvena tradicija u umetničkom stvaranju. U 15. veku porodica Inkiostrije iz Venecije stigla u Šibenik. Polovinom 19. veka Antonio Inkiostri, arhitekta, iz Šibenika prelazi u Split, gde se venčava sa Marijom Midenjak iz ugledne srpske porodice iz Sinja. 1866. godine rađa im se sin Karlo Luka Ferdinando Inkiostri. Karlo je rastao u umetničkoj sredini, ali nije stekao neko ozbiljnije formalno obrazovanje. 5 godina realne gimnazije i nešto školovanja u firentinskim ateljejima. Odlučio je da zanat savlada i usavrši radivši uz oca u njegovom ateljeu. U Srbiju dolazi 1905. godine, a kako bi se uklopio u sredinu i dodatno podvukao svoju težnju ka nacionalnom stilu, negde između septembra 1905. i februara 1906. godine, Karlo Luka Ferdinando Inkiostri postaje Dragutin Inkiostri Medenjak. Njegovo suvereno vladanje dekorativnim i primenjenim umetnostima doprinelo je da stvori sasvim jedinstveni nacionalni stil i postavi temelje za razvoj primenjenih umetnosti u Srbiji. U Muzeju primenjene umetnosti u stalnoj postavci izložena je stolica iz 1907. godine, urađena po Inkiostrijevom nacrtu, a koja je bila deo garniture za kabinet ministra prosvete Kraljevine Jugoslavije. Stolica na najbolji mogući način ilustruje njegove težnje i potvrđuje njegov osjećaj za detalj i talenat za sjedinjavanje elemenata bogate folklorne baštine Balkana i secesije. Nekadašnja zgrada Ministarstva prosvete, danas poznata kao Dom Vukove zadužbine, u svom ulaznom holu skriva pravo likovno bogatstvo. Iako zidna dekoracija u kabinetu ministra i sedeća garnitura koju je radio Inkiostri nisu sačuvani, gledajući alegorijske predstave u holu zgrade, urađene alseko tehnikom, možemo da zamišljamo kako je izgledao ministrov kabinet. Ženski likovi, bogato dekorisani secesijskom linijom, personifikacije su vere, umetnosti, istorije i prosvete. Najočuvanija celina enterijera i zidne dekoracije u stilu secesije u Beogradu čuva se u muzeju Jovana Cvijića. Inkiostrijeve ideje o stvaranju savremenog nacionalnog stila poklopile su se sa idejama secesije, a linija secesije, njena ljubav prema floralnim i geometrijskim motivima, uklopila se u Inkiostrijevu ideju. Inkiostrijev nacionalni stil i duboko razumevanje duha Balkana Jovana Cvijića savršeno su se usaglasili i izrodili jedan od najupečatljivijih enterijera.
Alegorije, simbolika, motivi iz folklora Dalmacije, Makedonije, Srbije, secesije i njeni ritmovi, linije, sve su to karakteristike rada Dragutina Inkiostrija Medenjaka u kući Jovana Cvijića. Ne može se ostati ravnodušan prema načinu na koji je Inkiostri iskoristio ćilime i delove narodnih nošnji koje je Cvijić donosio sa svojih putovanja za izradu nameštaja. Kako je odmah na ulazu postavio orla sa geološkim čekićem na krugu, zemlji, da bi simbolički pokazao u čiju kuću se ulazi. Našla se tu i sova sa čekićem da naglasi mudrost kuće vlasnika, kako je za salon i radnu sobu pravio nameštaj divovskih proporcija, a za sobu gospođe Ljubice skoro pa minijaturan. Originalne zidne slike u Al Secco tehnici očuvane su u ulaznom holu, predsoblju i Cvijićevoj radnoj sobi. Zidna dekoracija u salonu i sobi Cvijićeve supruge Ljubice nije originalna. Do poslednjeg renoviranja, završenog u martu 2017. godine, u sobama su bile tapete. Prilikom skidanja, restauratori su primetili tragove oslikavanja, zaista samo tragove koje nije bilo moguće prepoznati, a samim tim i rekonstruisati. Tako su se odlučili da iskoriste vertikalni motiv iz radne sobe. Uprkos svom trudu i radu, ostao je usamljen u svom pokušaju da stvori jedinstveni nacionalni dekorativni stil. Jedno je sigurno, da je zahvaljujući Inkiostrijevom angažovanju probuđeno zanimanje za zanemareno područje naše tradicionalne primenjene umetnosti. Inkiostri je stvorio i negovao nacionalni stil u primenjenoj umetnosti, nameštaju, tekstilu, dekoracije enterijera i fasada, transponujući u savremeno umetničko stvaralaštvo motive iz našeg folklornog nasleđa, koje je sakupljao na svojim putovanjima. Priču o Dragutinu Inkiostriju Medenjaku započeli smo citatom iz 1905. godine, pa da je tako i završimo. Inkiostro Medenjak stvorio je srpsku dekorativnu ornamentiku, iako smem reći novu secesiju u ornamentici. Došao je u Beograd, pokazao nam je šta zna i ume, želeti bi bilo da naši merodavni faktori tako korisnu snagu i upotrebe.